Қар яға, орманда вет дағларда, келіңіз достлар ойнайық, әпіміз қуанайық. Это наша кошка и собака не дружили, потом они подружились. И я решила об этом написать рассказ. Математика, потому что мне там легко, я хорошо примеры решаю, задачи, а по чтению, потому что я хорошо читаю. Стоматолог, чтобы у всех были здоровые зубы. Бізде истадымыз олғаны, бізді битамыз дуйды. Çünkü o Kırım Tatar tilinde ders beredi kaç yıl, çok yıl mektepte çalıştı. O aytı, senin balan galiba rifmalar ayta. Bilmiyorum nasıl Rusça olar. O ayta, sen onların al yaz. Ben başladım yazma, bakam öyle açık şiirçikler oldu. Ondan sonra başladık yazmağa. Арманчих, не вахат келеджем, мен сені оқыдам, вехені бегледем, мерахло юнлар, бегу ершерлер, бегдул бересімлер, шахало юнлар, кел бізге арманчих, мен беглейм сені, кел бізге арманчих, бек евен мен сені.